Njye nitwa Niyonshuti Cedric, kanda subscribe, share na comment niba utabikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu ku bukene uko bwije. Baha ikaze rero. Ni irushanwa nyafurika ku kurengera inyamaswa zo mu gasozi ryitabirwa n'inzego zitandukanye zikora muri uru rwego, ziba zihagarariwe n'amakipe y'abakozi bazo bakora uburinzi bw'inyamaswa z'agasozi. Irushanwa ritegurwa n'umuryango w'Abongereza witwa Tusk, ryitabirwa n'amakipe 170 yo mu bihugu 24 bya Afurika. Mu mwaka wa 2025 u Rwanda rwegukanye umwanya wa mbere mu bagabo ndetse n'uwa gatatu mu bagore. Ni irushanwa rikorwa mu buryo bwo kurushanwa binyuze mu kwiruka ibirometero 21. Abasiganwa baba bahetse ibikapu birimo ibintu biremereye. Abasiganwa bakorera mu bihugu byabo, ariko abategura irushanwa bakoresha ikoranabuhanga mu kureba abatsinze. Abagore biruka bahetse ibikapu birimo ibipima ibiro 10, n'abagabo baba bahetse ibikapu birimo ibiro 22. Abagore mu Rwanda babaye aba gatatu bakoresheje amasaha 2 n'iminota 49, no abagabo baba ba mbere bakoresheje amasaha 2 n'iminota 14 n'amasegonda 30. Mu Rwanda ayo marushanwa yabereye ku gishanga cya Rugezi mu karere ka Burera ku itariki 20 Nzeri 2025. Ababaye ba mbere muri iryo rushanwa, ikigo bakorera gihembwa gukubirwa kabiri amafaranga kiba cyarakusanyije mu kurengera inyamaswa z'agasozi, ndetse n'abakozi bacyo bakoze iryo rushanwa bagafashwa mu mibereho myiza nko kubishyura ubwishingizi n'ibindi. Umuyobozi mukuru wungirije wa Rwanda Wildlife Conservation Association, Dr. Ruhagazi Theo, yabwigiye ko icyo gihembo kigaragaza umuhate wabo n'igihugu muri rusange mu kwita ku nyamaswa z'agasozi ku rwego mpuzamahanga. Yatanze urugero ku mbaraga zakoreshejwe mu kubungabunga imisambi, aho nk'iyo muri Rugezi imaze kwiyongeraho irenga 200 mu myaka 7. Dr. Ruhagazi yongeye ko batangiye kwita ku misambi mu gishanga cya Rugezi bituma iba kuri 71 mu mwaka wa 2017 igera ku misambi 351 muri uyu mwaka. Ibyo byatewe na gahunda zitandukanye zo kuyitaho, harimo kubuza abaturage kuyiga, kwita ku magi yateye n'ibindi binyuranye. Yongeye ko kuri ubu icyo kigo cyatangiye gahunda yo gukurikirana imisambi ishobora kuguruka ikajya hanze y'u Rwanda. Yavuze ko imisambi myinshi yo mu Rwanda iri mu bishanga biri hafi y'imipaka. Twafashe imwe muri yo tuyambika ikoranabuhanga rya GPS ngo tumenye aho ijya, dusanga imwe ijya muri Uganda, i Burundi no muri Tanzania ikamaraho igihe kuko n'izi by'imipaka. Twatangiye gukorana n'imiryango itandukanye muri ibyo bihugu kugira ngo tumenye ko iyo misambi ibayeho. Nanga dushoreje ikiganiro cyacu tubibutsa ko kino kigo cyashinzwe mu ya 14 kigamije kubungabunga imisambi ngo yirinde kuzimira kuko hamwe yari itangiye gucika. Nitwa Niyonshuti Cedric, tuzahure ubutaha. Kanda subscribe, share na comment kuri Ikomarijwe TV.